Harga besar PRS. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mandola madolima. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berkumpul untuk menyambut kedatangan Kiai Holil As'ad dan rombongannya. Ya. Kita agendanya akan konvoi sepeda motor. Alhamdulillah semua sudah berkumpul. Masih nunggu rombongan yang dari Ompen terus ke Rampenang. Dari mana itu? Dari Pamekasan. Sebentar lagi semua berkumpul, terus akan kita arah ke Desa Pekalongan. Silakan cek lagi semuanya. Awas. Ustaz saya ini. Ya leli ya leli ya leli ya leli. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل تسكتك أهلا بشوفك حبيبي أهلا بمسكي وطيبي انت بحياتي النصيبي واجمل ليالي الغرام اهلا بشوفك اهلا بمسكي Sebagai pemuda RBT Kedajeng Ireng dan ieu maki deka sadayana para rombongan saya abek tahape sopaja menghidupkan lampu flashnya, lampu flash sopaja nyodiin dan yang ke atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Deka saja pemuda RBT Ngireng menuju Segerang. Ini rombongan konvoi sepeda motor. Kita tetap harus sopan ya di jalan. Jalan tetap berharga. Pak. Jangan tongak ke dalam kita. Sip. 3-3. Coba bos. Siap. Baru mana nak? Terima kasih.
dari ano